محمد کاماچ پارلمانتاری دم پارتی لوانید گلمه بریز کاماچ دماتا باش به ایدی در روجا ترکیه جاردن مجارا شارع ساکنا پرسا کردان هات که روجا جدا جدا من درباز بوي حتى باغ تشريجي بحساب برسيديك قالوا تفيرا وشي تشاد بني فعلا انها جديتك هي بله يعني امبيجن يكي مجداري حيانا ها البرلمان تاي بسلاوه كي دست بيكر حيانا هاجي بقوتنا بردوام ديكي وكي بيواجه كي امدكارم بنا بكن دي بي وكي بحثا برس چارا سركلتا برسا كردان امدكارم نزيمه هكيه بمثلا هانه دروجه بدايه براستی عالیه همو عالیه سیاست ترکیه همویان داشت دروجه بدایه عالیه MHP CHP AKP belki kim AKP dine zaman li partiyen din jder ve ki eko grubu parlamentoya hene jder ve iyi parti rojava siyaseta Türkiye hambiye da çare serkirina psikolojik Kürt heye لوكي قوتن هي يعني بينغافتن هي حتى نهات بينغام يوصل صومت نهات نهاويتن وكي ام بكارن لسربيات اشتكي آوا بكن نخشرية كي بساجة ديارني نحيانها بو قاصد روجه بداية تبي بسكريكين بخورا آني نجد روجه بداية هم زانن وجه نزدا شوباندية تقينا انقري بيكات بيشتوي ام بيجن parlamentoy her tim droje vedaya û baxçeli her tim roje sêşemiyan di gruba xwe de tîne ziman ve mesela hani billigorê xwe pêngavê xwe wekî siyaset davêje vê gavê tenê em dikarin bêjin wekî gotinekî wekî niyetekê bi çareserkirinê droje vedaya wekî din derveyê wê tiştek tune ye بله کواتا اکرم جه ارشاد انقره دست بکن او ارشاد که انجامدان کو هلبته هپگی بستوی خواه گرتیه گلو توقیت دما انجامدان ویرشی تدبینی گنجایبه او بخوشی نابیت آستنگی لهم بر وی پروسیسی gerek çava taamül serederi gel veravşe bete girin. Yani biraz da bejim şereki çılsaliye berdevam dikiye ve hayavê rojê cihatiye tenê ser gotinan em nikarin bejim wala şer qediyaye û şer wê biqede û hêdî wekî em kim vî rengî pêk naye em mesela hani çareserkirina vê meselê wê tevî piskirêkên vî rengî were çareserkirin yani rojekî da em mesele pêk naye lê ya rastî ew e ku em bêjin em meselê bi rengî rû didin jî siyaset yan jî daxwazên ku vê piskirêkê çareser bikin ne ku nexşeriya xwe li ser van piskirêkan ava bikin nexşeriya xwe li ser çareserkirinê ava bikin ji bo wê gere pêşiya rêyên demokratîk aştiyane vebe rêyên hukukî gere pêşiya wê vebe heya wekî nexşeriyekî wekî pêngavekî somit bê avêtin em bawerin daviya vê pêvajoya hanê ev bûyerên wekî teqîna Enqereyê jî û her wiha êrişên ser Rojava ji wê davî bibin şerê ku çil salan berdewam kiriye wekî rojekî da li ser gotinekî naqede yani Bele Birêz Mihemed ez û tu bi Kurdî tavîn em li Kurdistan 24 behsa vê pirsê dikin tu zanî jî Bakurê Kurdistanê weke cografî weke nüfûz giring e çareserkirina pirsa Kurdan li wir lawan dibe bandorî li ser parçên din hebe Kurdan 100 sal zêdetir e li Bakurê Kurdistanê Tirkiye xebatê bû mafên xwe dike şoreş li ser danîne bi 10,000 qurbanî danîne geliyê zîlan heye û qetlî am heye û nizanim çi heta dawiyê niha firsetekê zêrîn hatike pêş bu yekem car netava parastên Tirkiye daxwaza çareseriya vê pirsê dikin kewata gel û ta çend giringe aliyê Kurdan jî vê derfetê ji dest nede bi hestkarî bi baldarî taamûlê gel rewşe bike wek wecî anî ziman yani em bêjin pêvajoya vî şer em wekî çil sal nav dikin lê piskirêka Kurdan 200 sal et vê ertigariyê de berdewam e yani 200 sal Kurd berdelên pir mezin didin yani wekî pêşengên xwe em dikarin bêjin yani 1914 da Şeyh Abdüselam Barzanî carekî aliyê vê dewletê ve hat dar vekirin û her wiha li aliyê Îranê û Tirkiye piskirêk gelê Kurd gelek bedel daye heya niha jî bedelên mezin dane yani wekî we jî anî ziman tenê wek mînek em vana tînî ziman yani wekî Zîlan wekî em bêjin Dêrsim wekî Diyarbekir em vana wekî mînek tînin ziman bi vî rengî bi sedan em bêjin komku jî çêbûne li ser Kurdan hatiye avakirin
ایرو لترکیه هاتیه دیتم بسدان سالانه اف پسکری که هنه بردوام دیگه بسدان سالانه برین عسکری و لشکری و هم بیجن بچکداری دولت تخوازه به پسکری که چاره سر بکره ممکن نینه اف پسکری که چاره سر نابه و هر روزا دچه مزند به وکی وجه آنی زمان یعنی نتپرستین ترکیه یکم جاره دنوا به پیواجوی دا روله که سرکه دیگرن سرخور اویا بله ام خود بیاد دیویژن yani eko bahse aştiye bike eko bahse çareserkirine psikolojik Kurd Kurdistaniye bike brastici em nasname var ser partiye ne yapırsın nasname var şahsi ne yapırsın ideoloji avan baveri avan çi beji em ne yapırsın em tane hebo kal ser aştiye bale kevata Barış Mehmet diye ve persa Kurdane perseke tev aliye taçan geringe platforma ke Kurdan بهت آواکن لباکوری کردستانی دم پارتی دنجی تداجه بگیرن سیاست مدار هنه عاقلمند هنه کسین روشنبیر هنه بارو هنه حتی ناوندین بازرگانی هنه یعنی بگشتی تاشان گرنگه همو کردن عاقلمند ین هزرکر دناوه پلاتفورم داجیب گیرن با آی بکار بنچاوا تعامل بکن گلو نقشاره کیوان هبه tam ezdahat ve de zaten evya ali bazman جبوی کو از بیشم صدان سالانه بردوام دکه و اف بیواجو اف گوتنی هنی دالیه سیاست تی زمان محقق ام بیشم رول yani aktörün çareserkirine Pirsa Kurd Kurdistan ne yekteniye ne parti yekteniye ne kesayet yekteniye gere parti u rexistin u sazi u baro em بیشم rexistin abori u en civaki tevdin ava بیواجو edebin le ev بیواجو hani vakti ku برای که سومت هاته دیار کردن محقق باکوری کردستان 10 پارتیین کردان هنه سیاست دمشینن یعنی گوتنو نرین ایوان هم بیجن روسپیین جواکا کردان هم بیجن باروین می جواک ناسین می بیجن سازیین سیویل و این دموکراتیک به هفره و دخشره که آوا بکنه و پروسه هنه چاره سر بکن و مسئله هنه و چاره سر بکن بوی و قاسمه که پیواجوه که هیان هنه هاته زمان herkes vekil ciye xweda gotinê xwe dibêje nêrîna xwe jî diyar dike lê wekî rêxistinî wekî nexşereyekî heta niha derneketiye eger ev gotinê hanê ev siyaset hanê bibe pêvajiyekê çareseriyê muhaqqaq ev cudahiyên Kurdê Bakurê Kurdistanê tev di nava vê nexşereyê da wê gotinê xwe bêjin niha min jara Öcalan de ortedayê carekê din birazayê Ömer Öcalan ew dîtiye piştî 43 mehan webzanim تجريد لسربويه بحث تكن جارك دن رول بيتدان دمير تاش سرنجاوي هبويه يعني ابا تاچان پیشاتك ارينيه او گلو هفديتنينو وكدن بارتي دگل اك بارتي و علي دنين پیوندي دار هبو ne sabarati بپرسي yani bejin piştivan gotinên hatin rojevê û piştî çûlê sê meheko tecridekî giran wê derêtê meşandin serdana bi malbatî vêgavê hatiye kirin evya ama hakik bekaveki mühim ey niyet jî bidîtin jî bejin desthilat û aliyê Tirkiye û her wiha de partî jî li ser vê meseleyê muhaqqaq ve danûstandinan bê wê bikin heta niha belkî asekî mühim de nehatiye kirin piştî vê pêvajoyê eger ev pêvajo berdewam bike muhaqqaq wê danûstandin nabera wa da çêbe لی دوجی ام بیشن وکی برز عمر Öcalan جی آنی زمان گو اف هفدیتنه که مالباتیه هر چقدر مالباتی بجی گیردای و سیاست داویه جی ام بیاجی فهم دکر و محقق پیشرو جدا تکیلی و اگر بردوام بکه و تکیلی و دانستاندن نه تنه لسر دم پارتیه لسر سیاست گشتی Türkiye پیشیه دا و لسر سیاست کردان جی محقق چه ببه و بردوام جی بکه برس محمد کاماچ پارلمانتاری دم پارتی لوانید گلمه و گلکی سپاس